N'amakuru atunguranye ni ibintu bibayeho gutungura bikomeye cyane ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bamwe mu bari abayobozi bo muri guverinoma ye ndetse barimo n'uwahoze ari minisitiri byaje kugaragara cyangwa se baje kugaragara aribo bahagarariye AFC M23 mu biganiro biri guhuza n'ubundi iyi leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23 mu biganiro bikomeje kubera mu Busuwisi. Ibi ngibi bitumye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yiga isomo rikomeye ndetse atangira kugaragaza yuko atakizeye umuntu numwe muri guverinoma ye. Ibi biri gushya bishyira hehe? Ese bisobanuye iki kuba ibi bikomeje kugenda biba kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Inyungu AFC M23 iri bugiremo ni izihe? Ese ibi ngibi koko nibyo bisobanura gutsinda gukomeye ku M23 yakomeje kugenda igaragaza yuko yarushije imbaraga iyi leta ya Kongo? Ibi byose ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kuza dusesengura muri aya makuru. Nyaboneka niba ari ubwa mbere udusuye, nakubwira ngo uduze kudukandira like kugira ngo wemeze yuko uzahorana natwe, ndetse uraza no kubushimangiye yuko uzahora uri uwa mbere mu kubona amakuru asesenguye tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Kuri ubu rero nkuko ntangiye mbikubwira, habayeho gutungurana gukomeye cyane. Uwahoze ari minisitiri wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kugaragara mu ntumwa za AFC M23 zagiye kugirana ibiganiro na Kinshasa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Yitwa Frank Mwedimalila Apenela, wahoze ari minisitiri muri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari mu ntumwa za AFC M23 zitabiriye ibiganiro byayo na leta ya Kinshasa mu Busuwisi. Ibi rero bikomeje guteza impaka ndetse n'impagarara zikomeye. Bamwe bakavuga ngo iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakaba yaramenye ubwenge mbere, akamenya yuko ari kugambanirwa mu buryo bukomeye. Ni ibiganiro rero byatangiye kuri uyu wa mbere, ni ku itariki ya 13 Mata 2026, bikaba bizageza ku itariki ya 17 aho bigiye kumara iminsi igera muri 5. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru Jeune Afrique, ivuga yuko intumwa zisaga 12 arizo zihagarariye AFC M23 muri bino biganiro. Muri zo hakaba harimo Frank Mwedimalila Apenela. Uyu Apenela arazwi cyane mu butegetsi bwa Kabila bijanye no kuba yarakoze inshingano zitandukanye nka minisitiri cyangwa se minisitiri wungirije. Mu nshingano yakoze kandi harimo kuba minisitiri wungirije ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga no kwihuza kw'akarere hagati ya 2014 kugeza 2016, mu gihe kandi hagati ya 2016 na 2017 yabaye minisitiri wungirije ushinzwe igenamigambi, naho hagati yo kuwa 10 Mata 2017 no kuwa 9 Nzeri 2019 bwo yarari minisitiri w'ubukerarugendo. Ni ukuvuga yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afata ubutegetsi, uyu yahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo n'ubundi muri iki gihugu akaba yaje kugaragara noneho ahanganye nawe bari mu biganiro by'amahoro na AFC M23. Mu bandi byamenyekanye yuko bahagarariye AFC M23 muri ba biganiro harimo uwitwa Claude Ibaleke Ekolomba, wahoze ari intumwa idasanzwe ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa. Bikavugwa yuko uyu Claude yari inshuti yakadasohoka n'ubundi y'uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbese ibi ngibi biraza gusobanurwa gute? Ese ibi ngibi biraza kubarwa gute? Uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abatandukanye bakomeza kugenda bamugaragariza yuko nubwo atekereza yuko afite abantu bari kumwe nawe, ngariko guverinoma yose ndetse n'abaturage batangiye kubona icyo AFC M23 imariye abo bari kumwe cyangwa se abari mu bice yigaruriye. Akaba ari nimwe mu mpamvu ikomeza kugenda igaragaza iyi AFC M23 igenda yerekana yuko ikintu cya mbere ikeneye ari uko abaturage babagira amahoro. Noneho ibi bigasunika cyangwa se bigakomeza kugira uruhare mu gutuma n'ubundi aba barwanyi ba AFC M23 bakomeza guhinduka ikibazo gikomeye ku butegetsi bw'Kinshasa. Ese ubundi iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera iki ikomeza gukomeza umutsi
kubera iki aba basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bakomeje kugenda bagaragaza yuko bari kuri side ya M23, ariko uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akagaragaza kutabumva ndetse no gufata AFC M23 nk'umwanzi wabo. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Kinshasa abaturage baherutse gukora imyigaragambyo bavuga yuko batagikeneye kumva drama cyangwa se kumva imikino ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo udahwema gutangaza yuko ashaka kuba yakongera cyangwa se yahindura constitution y'igihugu ngo kugira ngo abone uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu. Icyakora ababyumva bose bavuga yuko bidakwiriye, ngo kubera yuko we yitwaza iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho bikamubera turufu yo gusesagura umutungo w'igihugu, ari nabyo abatandukanye batumva ukuntu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashoye arenga miliyari 13 z'amafaranga cyangwa se z'amadolari y'Amerika, ariko bikaza kurangira n'ubundi abarwanyi ba AFC M23 bakomeza gutsinda mu buryo bufatika n'ubundi iyi FARDC. Ibi akaba ibyo abaturage bashingiraho bavuga ngo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uri muri twaza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma uteshuka ku nshingano zawe, bigatuma ukomeza gukora amakosa arimo anakuganisha cyangwa se ari gutuma ugenda ugaragaza yuko ibintu uri gukora twebwe ubwacu tutabishyigikiye. Aya rero namwe mu makuru yakomeje kugenda acicikana ndetse agenda anagarukwaho n'abantu batandukanye. Benshi baremeza yuko mu gihe cyose uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeza kwitwara uko yitwara kugeza ubu, ngo biri bukomeza kugenda bisunikira n'abandi banyepolitiki bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyunga kuri AFC M23, bityo bize kurangira ngo iyi AFC M23 yarabaye urutare rutanyeganyezwa ndetse bikazabera umusozi muremure Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuzabasha gutsimbura n'ubundi aba barwanyi ba M23. Amakuru rero akomeza agaragaza uburyo bamwe mu banyapolitike ngo bo bakomeje guhangana na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko ngo mu buryo bwo kumusaza bya nyabyo barimo barapanga uburyo bagiye gushyiraho cyangwa se bagiye gukomeza kampeni yabo yo gushaka ibishoboka byose ngo bagakora ukuntu baburizamo uyu mugambi wa Tshisekedi wo guhindura constitution y'igihugu, ngo nkuko nawe yagize uruhare mu kwangira Joseph Kabila Kabanga guhindura itegeko nshinga ngo yongere yemererwe kwiyamamaza. Aya rero namwe mu makuru agezweho, ndetse kandi nkuko natangiye mbikubwira uko gutungurana kwabayeho kwatumye abatandukanye bavuga ati mana nyagasani ibingibi ni bikibiri kuba kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko abo yitaga abantu be bamushizeho. Ibingibi kandi biraza n'ubundi bikurikirana no kuba uyu Corneille Nangaa usanzwe ari umuhuza bikorwa wa AFC M23, uyu yahoze ari inshuti magara na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko kubera kutagira ibyo bumvikanaho bakomeza gushwana. Ese amaherezo azaba yahe? Ese igisubizo kizaba ikihe? Ibi byose nibyo gukomeza gutega amaso ndetse tukareba ngo mbese iyi ntambara iri gushya yerekeza hehe. Niba uzi ukunda inkuru ziganjemo ubusesenguzi, nyabuneka uze kuza uyu munsi urebe hano munsi handitse subscribe cyangwa sabone, ukandeho, hari buzi n'akazogerana ko ugakande, uraza kubushimangiye kuzahorana natwe kandi uraza kuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudome gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha ariko kandi ibyo mwerekejeho amaboko byose mukaronka.